Muraho neza, mwaramutse, ni Uwimana Patricie ubavugisha, mbahaye karibu mu kiganiro cy'uyu munsi ku wa gatatu, ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu, 2024. Uyu munsi turakomeza turebera hamwe imirire y'ingurube yonsa, akaba ari igice cya kabiri. Abatarabonye igice cya mbere nabagira inama yo gusubira inyuma bakakireba kugira ngo kibafashe kumva neza iki cya kabiri. Uyu munsi turibanda ku ngano y'amazi ahabwa ingurube. Igice cya nyuma tukazareba inama duhabwa n'abakoze ubushakashatsi ku bworozi bw'ingurube bo mu kigo cy'ubushakashatsi cya Denmark. Hanyuma n'iki kiganiro nabibutsa ko nagiteguye nifashishije raporo yasohotse ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2023, ifite nimero 2301, yasohowe n'ikigo cy'ubushakashatsi ku bworozi bw'ingurube hano Denmark. Iki kiganiro rero cya kabiri gishobora kuza gutinda kuko harimo taburo ndagenda nsobanura, gishobora kurenza iminota 15. Ndakora ibishoboka byose kugira ngo nihute. Ntabatinde reka dukomeze turebe ibyerekeranye n'ingano y'amazi ahabwa ingurube yonsa cyangwa se ingurube ihaka. Batubwira ko biterwa n'uko ingurube ingana, kandi birumvikana ingurube ifite ibiro 150 ntabwo yanywa amazi nk'ingurube ifite ibiro 80. Ingurube ifite ibiro 100 ntabwo yanywa amazi nk'ingurube ifite ibiro 150. Bigaterwa kandi n'umubare w'abana ifite. Ingurube yabyaye abana 20 ntabwo yanywa amazi nk'ingurube yabyaye abana 4. Ingurube yabyaye abana 14 ntabwo yanywa amazi nk'ay'ingurube yabyaye abana 6. Hakiyongeraho kandi ko biterwa n'inshuro yabyaye, turabibona muri taburo mu kanya. Si n'inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, turabibona mu kanya. Bigaterwa n'igihe, niba ari mu gihe cy'ubushyuhe, niba ari igihe cy'ubukonje. Ingurube ni nk'umuntu, iyo hashyushye ubona ko twese tunywa amazi. Umubiri wacu kugira ngo ushobore gukora neza uratubwira ngo inyota, munywa amazi menshi kugira ngo ushobore gukora neza. Ni kimwe n'ingurube mu gihe cy'ubushyuhe, ingano y'amazi yanywaga ariyongera. Bigaterwa kandi n'imyaka yayo. Ni kimwe n'abantu, murabona urubyiruko, abantu bari mu kazi bagifite ingufu banywa amazi menshi, banywa amazi ahagije ugereranyije n'abantu bashaje, abantu bageze mu zabukuru ntabwo banywa amazi menshi. Bigaterwa n'ubuzima bwayo, ese ni ingurube irwaye, ni ingurube imeze neza, nabyo bifasha ku ngano y'amazi uha ingurube ihaka cyangwa se ingurube yonsa. Tuvuge niba ingurube yawe yonsa ikaba irwaye, bisaba kuyimotiva ikanywa amazi menshi kugira ngo ushobore konsa ubwana. Bigaterwa na management ni ururimi rw'amahanga, kandi bisaba gusobanura ibintu byinshi cyane, ariko reka twibande ko ese ikiraro cy'ingurube kimeze gute, icyumba irimo kirahagije, ni kinini, ni gitoya, aho ijugunya umwanda harahari, cyangwa se aho inywera amazi n'ibiryo niho iryama ni naho ijugunya umwanda. Bishobora kuyitera stress bigatuma itanywa amazi menshi ahagije. Iyo ingurube ishonje ntishobora kunywa amazi ahagije, urumva ko icyo gihe idashobora kugaburira utwana twayo. Twabonye ko ngarutse aho ku mubare w'abana bifite, twabonye ko mu gice cya mbere ko 80, hagati ya 80 na 90% by'amagurube bigizwe n'amazi. Ni ngombwa rero ko ingurube nyine ibona amazi ahagije kugira ngo ishobore konsa utwana twayo. Tugiye rero muri taburo, dushobora gufata umwanya mwihangane. Iyi taburo iri aha ngaha igizwe n'ibice bibiri. Utu tudomo turatwereka igihe ingano y'amazi ingurube iba yanyoye. Hano murabona handitse ngo mbere na nyuma yo kubyara. Mujye mwihangana ikinyarwanda, mbere y'uko ibyara na nyuma y'uko ibyara, uburyo kinywa amazi. Tuvuga ngo iminsi 5 mbere y'uko ibyara ingurube yacu ni gute inywa amazi. Abenshi aborozi tuzi neza ko ingurube yenda kubyara tuvuga ngo irananiwe, iraryamye, tukayigira n'impuhwe, ariko ibikeneye amazi. Abenshi nanone ugasanga, ntabwo mvuga benshi, bamwe na bamwe ugasanga bayigaburiye, bamara kuyigabura bagakora isuku pe
ugasanga ikiraro kirera dede, uturiro nta kintu kirimo, bakoze isuku nyamara bikeneye amazi. Reka turebe ukuntu bigenda. Reka turebe kuri taburo, murabona ko hano handitse 0, kuva kuri 0 kugeza kuri 15, kuri 13 ni iminsi. Iyi ni iminsi yamaze kubyara. Noneho kuva kuri 0 ugera kuri 5 umanuka, murabona ko handitse ni moins, nzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda, itarabyara. Noneho reka tuve ku munsi wa 5 mbere y'uko ibyara, murabona hari akadomo k'umukara, ingano y'amazi inywa. Ku munsi wa 4 mbere y'uko ibyara, murabona ko yanyweye utuzi dukeya. Ku munsi wa 3 mbere y'uko ibyara itangiye kunywa amazi menshi. Ku munsi wa 2 mbere y'uko ibyara yongeye ingano y'amazi inywa. Ku munsi wa mbere mbere y'uko ibyara, murabona ko yanyweye koko, ni ukuvuga ngo irimo iritegura, ni nko gupakira igikapu, cyangwa se irimo iritegura kugira ngo ije kugaburira abana bayo. Izi neza yuko abana nibavuka barahita bonka. Iranywa amazi menshi, kandi nk'uko nari mbivuze, hagati ya 80 na 90% by'amaguruguru bigizwe n'amazi. Ese wa mworozi, ingurube yawe yenda kubyara muri iyi minsi 5 mbere y'uko ibyara, ikiraro ibamo haba harimo nk'amazi? Ifite amazi inywa igihe ishakiye? Mu kanya turabona ukuntu inywa amazi ku manywa na nijoro, noneho biduhe n'ishusho y'icyo twakora. Iyo imaze kubyara rero, ku munsi wa mbere, umunsi wo kubyara, murabona ko yanyweye utuzi dukeya. Umunsi wa 2 iragerageje, kandi biranumvikana n'intege nke ifite n'intege nke. Ahangaha rero biba bigoye ingurube itanyweye amazi. Ahangaha hano ni hahandi itangira kubura amaguruguru. Kandi ahangaha ku munsi wa mbere, wa 2, wa 3, munsi ku twana tuba dukeneye kunywa umuhondo w'amaguruguru kugira ngo tubone, nzabizaho ikindi gihe, ariko murabizi ko ikindi tuba dukeneye kunywa umuhondo w'amaguruguru. Girita nyina itanyweye amazi ahagije muri iyi minsi, hano arabura tu. Murabona ku munsi wa 3 yatangiye kunywa amazi menshi, kandi ubwana buba buri gukura. Ku munsi wa 4 ubwana bukomeza gukura, ni nako igenda ikomeza kunywa amazi menshi, ikenera kunywa amazi menshi. Ni na hahandi tugenda twongera. Niba yanyweye litiro 10, ejo bundi zanywa 12, 13, 14, 15, gutyo kugeza icukije, bitewe n'umubare w'ubwana ifite. Kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 16 inywa amazi hagati ya litiro 15 na 40, ndetse lita ni mu kidanwa ni litiro. Kuva ku munsi, hano nta byinshi n'ukuri kw'Imana, munyihanganire, ndetse Ikinyarwanda nabi. Kuva ku munsi wa 16 kugeza icukije, ikomeza kunywa amazi menshi cyane. Bakatubwira ko nibura ingurube inywa litiro 27 n'igice ku munsi, ariko biterwa n'abana ifite nuko ingana bya niyo tumaze kubona. None umuntu akababaza, hari ukuntu abantu natanga nk'urugero rw'ikiraro cy'urubyiruko kiri Rusebeye, kiri ku gahinga, kiri ahantu hagana hejuru. Ni ikiraro cyiza cyane, ariko nta mazi arimo. Tekereza rero, bafite nk'ingurube, urwo rubyiruko rufite nk'ingurube nk'icumi zabyaye, birabasaba kujya kuvoma mu kabande, kujya kuvoma muri Nyamakanda, cyangwa se kujya kuvoma hehe, kugira ngo bahe ingurube imwe litiro 27 z'amazi. Bafate litiro 27 kubera ingurube 10, ntabwo byacamo. Dukomeje rero, ahangaha naho ndagira ngo muhafate umwanya. Ni hahandi batubwira ngo biterwa n'inshuro ingurube yabyaye. Si ni inshuro ya mbere, inshuro ya 2, inshuro ya 3, inshuro ya 4. Iyi taburo ngiye kugerageza nisobanure. Murabona ahangaha hambere hari utuntu tw'uturongo dutandukanye. Ni inshuro ya mbere. Rero kuri iyi taburo turongo tugiye dutandukana, tutari turimo hagati. Ni turi hano hagati. Ni ukuvuga ngo inshuro ya mbere, utu turongo dusobanura ingurube yabyaye inshuro ya mbere, noneho ingano y'amazi inywa. Utu tudomo dusobanura ingurube yabyaye inshuro ya 2. Murabona ko kurube cyangwa se biri hejuru, ni ukuvuga ngo amazi inywa ni menshi cyane ugereranyije nayo yanyoye ikibyara bwa mbere. Noneho ku nshuro ya 3 ni uturongo tureture dutandukanye hagati ya kandi, ni
biri ahangaha kuri uyu murongo wo hasi. Ubundi kugira ngo mubyumve neza, iyo ingurube ibyaye bwa mbere ibyara abana bakeya, bivuga ngo iranywa n'amazi make. Yabyara bwa kabiri ikunda kubyara abana benshi ku nshuro ya kabiri, noneho ku nshuro ya gatatu akenshi inshuro ya kane abana bagenda bagabanuka, ibiri no kugenda isaza. Icyo gihe rero igenda inywa n'amazi makeya bitewe n'umubare w'abana yabyaye, bitewe n'uko iri no kwisazira yegera mu zabukuru. Ikindi noneho kunywa amazi menshi biterwa n'uko ironsa, ikenera amagurubeguru ahagije, ikindi igakenera n'ibiryo, kuko ibiryo ni uko ngo iyo iriye ibiryo bihagije igira n'inyota, bikabisaba ko noneho inywa n'amazi ahagije. Duhe ingurube zacu amazi ahagije. Reka njye kuri taburo ya nyuma, ndabona ngeze ku minota 10. Taburo niyo ya nyuma, nayo mwihangane mugerageze muyumve, nimutayumva muzambwire mbisubiremo. Aha biratwereka ishusho amasaha ingurube zikunda kunyweraho amazi, ingurube zonsa, ingurube zihaka. Turahera hano ni saa 7. Mbese iyo umuntu agiye kuryama saa 7 za mu gitondo, saa 9 ubwo nijoro nyine, saa 11 za mu gitondo, saa 1 za mu gitondo, saa 3 za mu gitondo, saa 5 za mu gitondo. Hakaza noneho saa 7 za kumanywa, saa 9 za kumanywa, saa 11 nimugoroba, saa 1 nimugoroba, saa 3 nimugoroba, saa 5 nimugoroba. Murabona ukuntu igenda zinywa amazi. Noneho umuntu yakwibaza, mu biraro byacu, mu biraro by'ingurube zacu, zishobora kubona amazi amasaha 24 kuri 28? Ni ukuvuga ngo aho zitabona amazi ni cyageze ziba ziri kurya, ariko iyo zimaze kurya haba harimo amazi. Reka turebe tuvuge nk'aha ngaha, aha ni hagati mu gitondo, hagati ya saa 3 na saa 5. Murabona ukuntu zagotomeye amazi, ya ngurube yonsa, kunywera amazi menshi ukurikije ayo yanyoye mu gitondo. Hanyuma n'ahangaha nyuma hagati ya saa 1 za nimugoroba na saa 3 za nimugoroba, murabona ukuntu yanyoye amazi menshi cyane. Ariko murabona nk'ahangaha saa 9 za nijoro, nabwo hagati ya saa 7 za nijoro na saa 9 za nijoro nabwo zinywa amazi. Ni byiza guha ingurube zacu amazi. Ni ukuvuga ngo iyo ingurube yonsa kandi ishobora kubona amazi igihe cyose. Iyo ingurube yonsa, tuvuga ingurube yonsa kandi aho irara hari amazi, nijoro hari amazi, ku manywa hari amazi, ishobora kunywa amazi menshi cyane. Noneho iyo ingurube yonsa ariko ahantu iri ikaba idashobora kubona amazi ahagije, nta byo guhangayika. Iyo uyahaye mu gitondo, igihe cyose uyihereye amazi, nubwo aba watinze, bagize stress, yarakaye, ifite ibibazo n'iki byose, iyo uyihaye amazi ako kanya iragotomera ikanywa amazi menshi cyane, kuko umubiri uri kwibwira uti nywa amazi ubike, kuko utazigera urongera kubonera andi. Iranywa ikarikipira. Murakoze rero, iki cyari ikiganiro cya kabiri cyerekeranye no ku ingano y'amazi tugomba guha ingurube. Mwabonye ko ingurube nijoro zinywa amazi, mwabonye ko ingurube ingano y'amazi umuntu atavuga ngo ni litiro izi n'izi, kuko biterwa n'ibintu byinshi. Twabonye ko biterwa n'uko ingurube ingana, biterwa n'inshuro ibyaye, biterwa n'umubare w'abana yabyaye. Ariko icyo umuntu yavuga muri rusange ni uko twagombye gukora ibishoboka byose mu biraro by'ingurube, mu turiro tw'ingurube, akaba harimo amazi igihe cyose. Kandi tukibuka yuko ingurube iminsi 5 mbere y'uko ibyara yitegura ikanywa amazi menshi, igafata impamba, ikaba yiteguye, igakora sitoke kugira ngo uzashobore kugabura utwana twayo muri ya minsi 3 ya mbere, aho iba inaniwe kandi utwana natwo dukeneye konka wa muhondo w'amagurube aba arimo nk'icyo nakwita imiti. Haba harimo byose bizafasha utwana tw'ingurube guhangana
n'ubuzima bushya tuba tugiye gutangira. Murakoze rero, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Uwimana Patricie, naho ubutaha mu kiganiro cya gatatu ari nacyo cya nyuma kivuga kivuga ku nama abahanga batugira ku byerekeranye no kwita ku ngurube zonsa, kwita ku ngurube zihaka, kwita ku ngurube zacu tuziha amazi meza kandi menshi. Bayi, Imana ibagirire neza.